Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala imandılarga kayırılıp Hucurat suresinin 6. ayatında Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilgin iman keltirgen bendeler, in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyanu. Eğer bir fasık degen dininde bekem emes, Cumaga kelip koyot, aytga kelip koyot, kede el körsün, koca körsün bolup, dinçil bolup görünüp koyot. Fasık degen, eğer bir fasık dininde tayık bolgan, dininde bekem bolgan adam, binebeyin bir haber alıp kelсе sizlerge, bir habardı jetkizse, fetebeyyanu, anın alıp kelgen habarın, jetkizgen sözün anıktagıla, taktagıla. An tusibu kavmen bi cehaletin, oşonun sözüne işenip bir kavamga jamandık kılıp koysoңor, biröge jaman mamile kılıp koysoңor, fatusbih ala ma fa'altum nadimin, kılgan işiңерге keyin ökünüp kalbagıla. Oşo dininde tayık bolgan insandın aytkan habarına, jetkizgen habarına işenip biröge jamandık kılıp keyin ökünüp kalbagıla deydi Allah Taala. İmandı adam her bir sözge işine vermeydi. Bul ayatın düşününe sebep bolgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madine Munavvaradan Valid ibn Uqba'nı barıp bir kavimden, bir cemaattan zeketlerdi alıp kelgile deydi. Sadakasının nalogun jiyip kelgile deydi. Bu hicratın 8. yılı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bani Mustalak degen, Bani Mustalak urusuna jönöttüle. Kimdi jönöttü? Valid ibn Uqba'nı. Peygamberin elçisi keletat dep Bani Mustalak kavminden 20 adam çurkap kütüp al dep atları menen başkası menen joldap çıkalsa Valid ibn Uqba kele jatat da 20 adamды көрүp maga karşı kelatıp dep kaçıp Peygamberin janına Madinaga kaçıp keledi. Ya Resulallah, men zekat algаны barsam alar meni karşı öldürem dep kuudu, kaçıp geldim deydi. Peygamber aleyhisselam Halid ibn Walid degen sahabanı asker başı kılıp jönötöt da bar oşol kavimdi kana zeketin alam dep musulman kavim zeketke adam jönötsöm zeket jinagan bargan Valid ibn Uqba'nı öldürgönü kuuşuptur, jakşı bul kaçıp keliptir dep. Halid ibn Walid keçinde kelip ayılga kirmesden taң atkanda kireyin dep tünöйт askeri menen ayıldın aylanasında. Bir ertenki bağımdat namazının vaxtında al Bani Mustalak dinden çıkkan emes. Alar dindi taştap ketiptir, kafir olup ketiptir, maga zeket bermey karşı çıktı deydi. Halid ibn Walid ertemen tursa bular Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu hayrun minan nam, ertengi namazga azan uğulat dagın. Azanды uğulgandan keyin Halid ibn Walid namazını okup bir kança adam menen kelse jakşı kütüp alıp çayın berip, tamagın berip, zeketlerin, nalogların beret dagın jönötöt. Peygamber aleyhisselamga kelgende bul ayat düşöt. Bul ayat ya eyyühellezine amanu, o imandı bendeler, in ja'akum fasiqun binebeyin, eğer bir dininde tayık bolgan, dininde bekem bolgan adam bir habardı alıp kelse, anıktagıla, anıktabastan keyin ökünüp kalbagıla degen ayat ошондо düşöt. Bul oşol Peygamber aleyhisselamdın sahabasına karap düşkön bolsa da bardık musulmanlarga tiyešeli urmatı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir razıyallahu ta'ala anhu bir hadis jetsi. Peygamber aytı inne min ahabbikum ileyye. Maga silerin en süyüktüğünger o ümmetim. Peygamber aytı menin ümmetimdin maga en süyüktüğüsü. Ve akrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamatta maga en jakın oturucuların. Çoğuluşta, majliste maga kıyamatta beşte en jakın bolçular. Ahasinukum ahlaka, kimingdin adep ahlakın jakşı bolsa. Ve enne abgadukum ileyye, men en jaman körgön ümmetim. Ve abgadukum minni meclisen yevmel kıyama. Kıyamatta menden en alыс çoğuluşta oturgan adamlar. Es-sersarun vel muteşeddikun vel mutefeyhikun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menden en alыс bolgan sarsar degen söz köp söylegen adam. Çıkıp ol, her neseni vada bere veret. Her neseni süyley veret. Vel mutaşaddikun,
mutaşaddıq деген өзінің жақсы сөзі менен мен сөзді жақсы білемін деп başqalardan өзіні жоғары тұтады. Wal mutafayhiqun degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sar көп сөйлегенді білеміз. Mutaşaddiqun sözü menen başqalardı kemsitkendi bilemiz. Birok mutafayhiqun emne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al tekebir boy kötörgönдөр dedi. Urmatı Müslüman bir tuğan. Bugünkü bu temaga emnege toktolup atam. Qoomda bir oru payda bolgon. Al oru qoomdun birimdigin bölüp jarat. Kerek bolsa uy бүлөнү bölüp jarat. Bir uruğunu, bir ayıldı, tuğandardı. Al oru uşakçılık, kurdomot, jala. Bugün sosyalдык tarmaklarda, sos tarmaktara kirip alıp, her türlü jalgan sözler tarkatуу. Urmatı Müslüman bir tuğanım. Жақшы birbirini жақшы көрген екі dostу ajıratat. Bugün kana ayaldardın arasında da, erkeklerin arasında jaş karı debesten uşakçılar öte köpeyip ketти. Uşağı bir kana ayıl menен çektelbestен sosyetке kirgende dünyoga tarqatып atат. Urmatı Müslüman bir tuğan, uşak ayın bu dinimizde aram. Ne eken? Arak, çoçkon etisi aram bolgon siyaqtуу, uşak tarqatуу bul aram. Birödün sözün biröge koşup, kozdop, özünen 5-6 onu koşup jetkizүү. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mınday deydi. وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Ey Peygamber, köp kasam içken, kasam korlar derçibe. Antiçever, kasam eri, Kur'an ursun, başka ursun. Kim köp kasam içer? Jalgançı, kalpıçı. Kolundan kelbegen derseni vada berbe. وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Ey Peygamber, köp kasam içken, kalpıçı, jalgançı, kor bolgan adamdı erçibe. Birinci sıfatı. Hemmazim meşşaim binayimim, adamların arasında uşak tarqatuvçu, kalp jalgan sözler tarqatuvçu, adamları gıybat kıluvçu insandı erçibe. Birödün sözün biröge taşıgan kalpıçı, uşakçını erçibe deyip pay. Menna'il lil hayri, жақшылығын бірөге бербеген. Мына ертең саясаттың емесі башталды, бар эле тоодуу вада берет да. Bir жақшылық кылса соцсеттерге чыгарып, ошону саясы шайлоо болбогон кезде кылбайсыңбы? Манна'ил лил хайр, бахил, эң сараң, малын mu'tadin asim, çekten çıkan günökör. Otullin ba'da zalika zanim. Bul Valid ibn Mughira degen sahaba jönündө түшкөн. Керек болсо ошондой ушакчы экен, чектен чыккан экен, жакшылыгын эч кимге бербеген. Керек болсо Valid ibn Mughirаны Аллах Таала кереметти Куранда валад зина дейт. Атасы да белгисиз дейт. Урматтуу мусулман бир туган, Пайгамбар ла ядхулу джаннатан наммам, бейишке ушакчы кирбейт дейт. Ушак таркаткан эмне максатта? Элди бөлүп жарган. İmam Bukhari rahmetullahi özünün Sahih Bukhari kitabında ana Abdullah ibn Abbas, Abbas'ın balası Abdullah'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis etti. Marra Resul sallallahu aleyhi ve sellem ala kabrayn. Elestetin. Peygamber bir mürzönün canından ötüp barattı. Kabristanda mürzönün canından ötüp barattı. Keyin fakal amma innahuma la yu'azzaban ve ma yu'azzaban fi kabirin. Mo eki mürzön neyesi kıynalıp atat. Azap çekip atat. Birok silerdin köz karашыңарда çoğun günög emes dedi. Bala innahu la kabir, birok al şeriatta çoğun. Silerdin köz karашыңарда çoğun emes. Amma ahaduhuma, bul kabırda kıynalıp jatkanın birösü yamshi bil namima, birösü uşakçı ele. Ne eken? Uşak ayın tarkatuvçu ele. Bir gana söz menen urmatlı musulman bir bugün sosyetlerinde oturup alıp. Wa ammel akhar, ikincisi fakana la yastatiru min bawlihi. Tarat tuşatkan kezde, sara kılgan kezde başkalardan jaşınbayt ele, tosunbayt ele. Birok hadiste urmatlı musulman bir tuğan daratını jakşı kurgatbayt ele degen de kelet.
Peygamber fadaa bi asibin rutabin. Peygamber iki şakcan alıp kelgile dedi. Öl bolgon daraktın iki şakını alıp kelgile dedi. Faşaka keyin alıp kelgen iki şaktı böldü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki mürzönün üstüne tigip koydu. İlgeri bizde de Batkende birөө kaza olsa baldары taldın başkanın şağıdan karmap iylap durup keyin atasının mürzösüne aparıp koydu. Peygamber aleyhisselam mürzöge iki öl şaktı koyup koydu. Sümme kal keyin aytdı. La'allahu yukhafif anhuma ma lam yaybasa. Balkim uşul iki şak kurgaganga çeyin Allah'a tasbih aytıp şaktarda tasbih aytap eken. Tasbih aytkan sayın bul ekön azabın balkim Allah jеңилдетер dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şaktı koyudan sebep iki, birösü uşakçı, birösü sarakıl dara sındırgan kezde kurgatmastan kiyip alıp sanıga tamızıp жүрgөн, je bolbosam köçelerde birööden uyalmastan, jaşınbastan dara sındırgan, je bolbosam birösü la yastanzih an bawlihi tara sındırgan kezde itke okşop dualga başkaga siyip özünü üstüne çaçıratkan. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kabir azabı var beken? Kabirda azaptalganın sebebi ne eken birösü? Uşakçı, uşak ayını tarkatkanlar. Ekincisi daratını kurgatpastan sanına kiyimine tamızıp жүрgөндөр. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, İslam ulamalar aytат, uşakçı adamdın akırkı ölümü jakşı can bere albaydı deydi. Jakşı jolda ölüm canın bere albaydı. Töşөгүндө jatıp, kelimesini keltirip akırı jakşı bolboyt deydi uşakçının. Can berer кезде da kıynalıp ölөt. En jaman nerse kede jakındardın, dostordun, tuğgandardın ulutga bölü, uruga bölü. Uşakçılar jok degende kabırda azaptan korkup uşaktı toktatış gerek. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, tilimizde saktayla. Bul bir gana uşak emes, gıybatga, kur jala japkanga, leysa bi kebirin, kebirlerden bul çoğun günü emes de oylayısınlar, köz karasınlar. En bir söz yetkizip koysam, bir söz koşup koysam, eş nerse emes de yürenip kalganda, biroq çoğun günü eken. Ve tahsabuna hayyinan ve huve indallahi azim. Allah Teala Nur suresinin 15. ayette ve tahsabuna hayyinan, sizler jеңilde oylayısınlar, biroq Allah'ın aldı öte çoğun günü bul. İslam ulamalar aytат, kabırdağı azaptardın 3'ten biri uşaktan bulut deydi. Uşak jala jaboo söz tarkatуудан. Bu formulanı bilip alınız. Dinimizde men nemme leke nemme aleyk. Sağa uşak aytıp gelgen adam seni de uşakta baradi. Meni jakşı görüp biröödü aytıp kelip atat debegin. Sağa uşak aytıp gelgen seni de başkaga şuap baradi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh kâle Peygamber ayetinde Peygamber ayetinde sallallahu aleyhi la yuballigin ahadun min ashabiyen ahadin şey'en. Peygamber ayetinde menin sahabalarım dedi. Elestedin. Sahabalarda hem söz yetti şu var eken de. Menin joro joldaşlarım biröödü maga aytıp kelbegile deydi. Biröödün kemçiligin biröö jönünde maga söz yetkizip belgen. Fa inni uhibbu an akhru ilaykum ve ana salimus sadr. Men silerдің қаршыңарға шыққан кезде барыңарға жүрегім таза болып шығуын қалаймын. Қана эми чоңдорубузда ушунча? Мага бириңди бириң ушактап келбегин, мен чыкканда барыңа бирдей карайын деген сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга айтат, бириңди бириң айтып келбегин, мен силердин каршыңарга чыкканда барыңарга жүрөгүм таза, барыңарга бир мээри акыбет менен барыңарды жакшы көрүп чыгайын дейт. Аннамам шарру мин ас-сахир. Ушакчы, сыйкырчы көз ачыктан да жаманыраак экен. Эмне үчүн? Себеп ушакчы дейт. Көз ачык, бузуку, баягы сыйкырчы bir ayda, bir жылда кыла албаган ушакчы bir saatта жасап коет. Bir söz менен бузуп коет. Uşakçının ziyanı şeytandan da jamanırak deydi. Şeytan seni azgırat. Ar türlü jaman oydap kelet. Al emin meçi uşakçı tez arada seni bölüp jarat. Düşmanlıkты пайда кылат.
Palançı sizde anday dedi. Pıstançı mınday dedi. Seni yaxşı körбөйт. Seni koşamatçı dedi. Seni anday dedi. Uşul. Al je жазып берет. Je işaret kılıp koyat. Uşaktın türü көп eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Men kana za vejhayn fi dunya kana lahu yawmal kıyamet lisanan minen nar." Kimdin deydi? Bu dünyada iki yüzü olsa kıyamatda anın dozak otundan bolgan iki tili bolot deydi. Men kana zu vejhayn fi dunya, kim bu dünyada iki yüzlü olsa anın kıyamatta dozak otundan bolgan iki tili bolot deydi. İmam Bukhari rivayet kılan sahih hadis. Abu Hureyre'den Allah Teala razı peygamber aytadi: "Tacid min şerrin nas yevmel kıyame indallah za vejhayn." Kıyamatta en jaman adamlardan birisi iki yüzlü deydi. Yati haula bi vejhin, bularga başka yüzde kelet, tigilerge başka yüzde kelet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Çınığı Müslüman La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini ihlas bilen çınında aytkan adam, yüreğinde bekem imanı bolgan adam iki yüzlü bolboyt. Anın bir gana tili bolat, bir gana yüzü bolat. Süylegen sözünde Allah'ın razılığını gana ümit kılat. Uşuğa jagınıp kalayın dep söz taşıbayt. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran aw la yasmut. Kim Allah'ın barlığına, birliğine, ahiret gününe işense, beti ahiret gününe işengenler oturabız, jakşı söz süylösün, je un çıkmasın. İmanında bekem bolgan adam, süylösün, jakşı söz süyle, süylömösün, un çıkmay otur. İmam Şafii rahmetullahi aytadi: "İza arada'l kelam fe aleyhi en yufekkir qabla kelami." Çınığı imanlı adam süylöşten murda sözüge oy jügüretdi. Oy jügürtedi, oylanat. Ve in zaharat maslaha, eğer senin süylegeningden dinine, imanına, eline, cerine payda olsa tekellem süyle. Ve in şakka, eğer menin sözümden payda bolboyu deyip şektensen, anda süylege. Alemi senin süylegeningden bilip durasın. Ekoyunu acıratı, bireudi düşman kılıp olsa, anı eçe kaçan süylege, oylava dağın. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Buhtan, kurcalaçı. وَوَيْلٌ لِمَنْ سَعَى. Ahvalı vay olsun. Kimde kim olsa kur jalanı tarkatucu, jala sözlü söylegen bolsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ala uhbirukum bi şirarikum." Ümmetimden en jamanını aytayım mı de sizlerden arаңарda. Qalu bela ya Resulullah, bizning aramızda kim jaman dese? "El meşşaune bin namime." Uşak tarkatıp jürüçüler, "Vel mufsidune beynel ahibbe." Eki jakşı görgen dostu, eki jakşı görgen ayaldı. Ayal menen kүйөsүn, эки жакшы көргөн кошнаны ажыратуучу. Al-baguna lil-barra al-anata. Taza adamdардын кемчилигин издегендер. Бирөөдүн кемчилигин таап алайын деп. Урматтуу мусулман мырзаган. Ушак айын dinimizde hükmüne eken haram, aram. Sizge biri uşak alıp kesem ne kılavuz? Uşakçı kelip sağa söz aytıp otat. Birincisi, uşakçıga işenbe. Uşakçı nime? Allah ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binabayin fetebayyanu. Eğer fasık dininde beken bolboğun, tuğru emes habardap kelse Allah işenbe de otat, anıkta da otat. Birinci işene verbe. Ekinci, uşakçını oşonun tıyğın. Uşak tarkatpa. Erkek bol, Müslüman bol. Allah ne deydi? Kerimetli Kur'an'da Luqman aleyhisselam balasına ya bunayya aqimus salah. Ey balam namaz oku. Kuday meşhur namaz okuyuz da. Namazdan keyin va'mur bil ma'ruf, jakşılığa buyur. Vanhanil munkar, tuğru emesten tıy deydi. Namaz okugan adam jakşılığa biröwdü buyurat ekensin, jamanlıktan ne kılat ekensin? Uşakçını uşağa aytpa, ozungdu jap deysin. Wasbir ala ma asabak, sağa bir jetken kıyınçılığa sabır kıl. Luqman suresi 17. ayet. Üçüncüsü, uşakçını jaman kör. Uşakçı men dostlaşpa. Sebep Allah Teala uşakçını jaman kör. Dördüncüsü, uşakçının sözüne işenip başka bir Müslüman bir tuğanını jaman körbögün. Allah Kur'an'da dedi: ya eyyühellezine amanu iştenibu kesiran minaz-zanni inne ba'daz-zanni ism. Oy Allah'ın varlığına birliğine iman keltirgen bendiler.
Gümen sanaudan sактангыла. Albatta kээ bir gümöndör çoň günö deydi. Jönle gümöndönüp şektene berbe. Allah Kur'an'da "Ve la tecassasu" Biriňdi biriň aňdyba deydi. Biriň kemçiligini tabayın, bir uyat jerini bilip alayın. "Ve la tecassasu" aňdyba. "Ve la yagtab ba'dukum ba'da" Biriňdi biriň gıйбат kılba. Hurmatly musulman bir tugan, sen jarıkka çıkkın kelip atabı? Elge körüngün kelip atabı? Eger sende şonda jarıgың bolsa birödün sibetini öçürübey çıga ber. Emne üçin birödün esebinен çıgışın kerek? Elge körüngün kelse, senin kolunda oşonda kıyın fanariň bar eken, birödün fanariňi öçürbesten çıga bergin. "Ve la yagtab ba'dukum ba'da" Biriňdi biriň gıйбат kılba. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh" Bir musulmandın ölüp kalgan kezde etini jeşti kanday jaman körösüңөр, gıйбат kılıpdy ya ошондой jaman körgülö. Birödün artınan uşak aytıp jamandagandy ошондой jaman körgülö. Bir musulmandın etin jegenden jiýirkengen siýaktu, birödü gıйбат kılgandan jiýirkengile deydi Allah Taala. Abu Darda'dan Allah Taala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ala uhbirukum bi afdali min salatikum ve siyamikum ve sadaka." Ana hadiste üçün bir salavat aytабыз. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aytat: "Silerge namazdan da, orozodan da, zeketten de abzelirak, bulardan da jakşyrak bir amaldy üreteyim mi?" deydi. Soğuşlardan jakşyrak amal üreteyim mi deydi. "Kulna bela ya Resulallah." O Allah'ın elçisi bu ümmetin aytçı. Namazdan, orozodan, zeketten soğu jakşyrak ne var? "İslahu zatil beyn." Araňar doňdogula. Arazlaşkandardy, tarıngandary jaraştırgıla deydi. Kolundan kelse ne kılışı kerek eken? Adamların arasyny oňdogula. Arazlaşkandardy, tarıngandary jaraştırgıla. "Ve ifsadu zatil beyn hiyel halika." Adamların arasyny bölüp jaruu, jakşı eki dostu uruşturu, eki uluttu uruşturu, eki ayıldı uruşturu, bul hiyel halika. Dinimizde halika degen çaştı kırıp algan siyaktı, çaştı kırıp emes deydi, diningdi kırıp salat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adamdardın arasyny bölüp jaruu, biröwdü biröwge düşman kılıp uruşturu ne eken? Çaştı kırıp salgan siyaktı, diningdi kırıp salat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis: "İnna qad dabba ilaykum da'ul umam qablakum." Silerden murda ötken kowumdordun bir dartı silerge de jetdi deydi. Silerden murdagı bolgon kowumdorga jetken bir dart jaman oru silerge de jetdi deydi. Al qaysı? Al hasad, kızganu, wal bagda, jekköru, hiyal halika. Uşul nerse siler dinden çıgarat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnnal hasada ya'kulu hasanat kema ta'kulun nar al-hatab." Kızganu adamdın soğup işlerini küygüzüp jok kılat eken, alowlanıp janıp jatkan otundu küygüzüp jok kılgan siyaktı. Kızganu, kör albastık, sizin soğup işlerinizdi küygüzüp jok kılat eken, jangan otundu jok kılgan siyaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Tuftahu abwabul cennet yevmil isneyn ve yevmil hamis." Beşin eşikleri düşenbi gün, beşin bardık eşikleri açılat deydi. "Fayughfar li kulli abdin." Allah bardık kul bendelerinin günahsını keçiret. Qaysı bendelerin günahsını keçiret? "La yushrik billahi şey'an." Allah Taala'nın barlığına, birligine şerik koşboğun bardık bendenin günahsını keçiret dedi. "İlla raculun kanat beyne ve inahi şahna." Birok iki adamdın Allah günahsını keçirbeydi. Qaysı adam? Bir musulman bir tuğanı menen, je özünün bir tuğanı menen, agayinisi menen, eje karındaşları menen, tayke jeyini menen, kuda söögü menen şahna arazdaşıp süýleşmesden jürgen, uruşup jürgenlerin günahsını keçirilbeytken. Feyakul Allah Taala: "Anziru hazayni." Bulardı toktata turgula hatta yastaliha, özleri jaraşmayınca, özleri birbirini keçirmeyince Allah'a keçirim jok deydi eken. Hurmatly musulman bir tugan. Ötken sahabalardan bir sabak alaldı. Sahabalardın turmuşu, jasagan işi biz üçün öte çoğun sabak. Halid ibn Walid degen sahaba
Пайғамбар алейхиссаламдың Сайфулла, Алланың қылычы болған Халид ибн Валид біреу келеді екен да, Халид инна фулан шатамак. Имам Халид ибн Валид сізді айтады. Халид ибн Валид паланчы сізді ақарат қылды дейді. Біреу сөз айтып келеді. Азыр біреу бізге айтып келсе жақсы көресіз да. Мен күйерманым екен деп ойлайды. Халид ибн Валидке фулан шатамак, паланчы сізді ақарат қылды, тілдеді деді. Халид ибн Валид мындай деді. Tilka sahifatu falyamlah bimasha. Ал өзінің намай амалы, амал қыла тұрған дептері қалаған нәрсемен толтыра берсін деді. Елестетің, сізді паланчы сөкті тілдеді десе, ал қияматта Аллах Тааланың алдында көрсете тұрған амал дептерін емнеменен толтырса толтыра берсін деді. Қайтты айттым, неге айтты? Жақсы деген жоқ. Ал-Вахб ибн Мунаббих дегенге келді, фулан шатамак, паланчы сізді ақарат қылды, паланчы сіздің артыңыздан сөйледі деді. Ама ваджада шайтан расулан ғайрак. Вахб ибн Мунаббих айтты, шайтан сеннен башқа паштөлен таппай қалды деді. Елестетің, ушақ айтып келген адамға шайтан сеннен башқа елші таппай қалды деді. Ама ваджада шайтан расулан ғайрак. Шайтан сеннен башқа елші таппай қалыппы деді. Шайтанның сөзін жеткізіп келдің деді. Алып келген ушақ айтқан адам өзі қыжал болып қалды. Алымдардың біреусіне айтты, фуланун шатамак, паланчы сізді тілдеді, паланчы сізді андай деді, мұндай қала. Алым айтты, хуа рамани бисахмин валам юсибни. Ал жанын оғы мені атып тұр деді. Бірақ анын оғы маға тиген жоқ. Не үшін сен көтеріп кел, мен жүрегіме сайып атасың деді. Анын атқан оғы маға тиген жоқ еле, сен көтеріп кел, не үшін менің жүрегіме сайып атасың деді. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bir öz kelip aytdı. Fulani yazkuruka bisu, palançı sizdi jaman dedi, ilim az dedi, anday dedi de İmam Şafii'ye keldiler. İmam Şafii aytdı. İza sadaqta fa ente nemmem. Eğer çında aytıp gelsen sen uşakçısın dedi. Eğer çından ile palançı aytkan bolsa sen uşakçısın dedi. Ve iza kazabt, eğer sen jalgan aytsa fa ente fasik, sen dininde tayqı, dinide bekem adam emesin dedi. Söz alып kelgen adam özü kıjalat bolup kaldı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Teala dinimizge küçük kuvvet versin, Müslümanları sıylığı kılsın, kadır bartığı kılsın. Dinimiz ad-dinu nasiha. Dinimiz ne eken? Din bul nasihat. Din hem ne eken? Nasihat kılu. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kebirlerge nasihat kılsan, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 206. ayetinde Allah mınday deydi. وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ فَحَزْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبْئِسَ الْمِهَادِ. Kudaydan kork, kalp aytpa. Kudaydan kork, kolundan kelbegen nersen uada berbe. Nasihat kılsan, أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ günöge koşa tekebirligin koşu oladı. Sen okusu gelmeydi de. Günömenen koşa tekebirlenedi. فَحَزْبُهُ cehennem, bürödün nasihatlı ukpagan, tekebirge dozok jetişerli. Jana anın bara turgan jeri kanday jaman dozok. Bakara suresi 206. ayet. Allah Kur'an'da dedi, kuntum hayra ummetin, sizler en jakşı ümmetsiniz. Uhricet linnas, adamlarga çıkarılgan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. En jakşı ümmet, birok şartı. Kanday? Ta'muruna bil ma'ruf. Jakşılığa buyurasınlar. Ve tenhavna anil munkar. Tuğremesten tıyasınlar. Ve tu'minuna billah. Allah'ın varlığına bilgine iman keltirisiniz. Kudayma şükür imandı buz. Allah'ın varlığına bilgine iman keltiririz. Birok biz emnide kayda gerbiz. Tuğra yolga başkalar çakırbayız. Jaman yoldan tıybayız. Oylayız bu davatçılardın, imamdardın, moldaların işi deyiz. Her bir ümmetin mildeti tuğra yolga çakırasın, tuğremesten tıyasın. Mana hadisni qarаңыздар, bu öte qoğuz jaşnaqay hadis eken, bir salavat aytaldı. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde mınday deydi. Urida aleyye evveli selâsi yedhulunel cennete. Beşke menin ümmetimden en birincilerden borup kiretirgan 3 adam mağa körsetildi deydi Peygamber. Ümmetimden beşke en birincilerden bolup kiretirgan 3 adam körsetildi deydi. Birincisi, eş-şehid, Allah yolunda şehit bolup kanın tögü ölgen adam. İkincisi, afifun mutaaffifun. Afif degen
арамдан алыс болгон, намысын сактаган, арам нерсени жебеген, арамды ичпеген, арам жолго тийбаган, нафсыга кул болгон адам. Ва абдун, үчүнчүсү, мен айтайын деген маселе ушу. Ва абдун ахсана ибадатилlah. Bir kul. Bir kojoyunu var kul. İbadatın Allah'a kılgan namazın жақсы okuydu da wa nasaha li mawalih. Kojoyundorga da nasihat kıladi. Sen бетте айтқан десе ибадатың намазыңа келдің, машалла, жумаңар кабыл болсын. Жумадан кейін барып шефиң взятка алып кел, башка десе, эгер шефиңе, начальниңе насаат кылсаң, ошо бейишке биринчи кирүүчүлөрдөн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл бур. Балким сен мешітке ең біріншілерден киргендирсиң. Жумага ең биринчи келип биринчи сафка отуруң мүмкүн. Бирок бейишке биринчи кирүүчү сен эмессиң. Бейишке биринчи кирүүчү ким экен? Урматтуу мусулман бир тууган, насаат кылуучулар экен. Кожоюнуң болсун, байкең болсун, тайкең болсун, досуң барып насаат кыласыңбы? Моуну ичпе, моуну жебе, бул жака баспа, тараздан алдаба, башка кылба, насаат кылсаң. Ошо насаат кылуучунун туткан орду шахид менен бирдей экен. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир айтат, мен насаат кылган менен эмне өзгөрөт дейт. Өзгөрөт урматтуу мусулман бир тууган. Балким 4 жылдан кийин, балким 5 жылдан кийин, балким 10 жылдан кийин, бирок урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз кайдыгер болбостон насаат кылуучу болсок, иншалла акыбалыбыз өзгөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды элестетиң. Пайгамбар алейхиссалам элестетиң, тирүү кезинде. Баяту Жарир ибн Абдулла деген сахаба айтат, баяту. Барып пайгамбардын колун кармап уадалаштым дейт. Бүгүн сен да конституцияны кармап алып античип аткандай уада берген сыяктуу, пайгамбардын колун кармап сахабалар баяат сөз берип атат. Не дейт? Алейкамис салат, намаз окууга, ва итай закат, зекет берүүгө. Андан кийин ораза кармагандык жок. Ва нусха ли кулли муслим, ар бир мусулманга насаат кылам деп. Аллаху акбар. Элестетиң, пайгамбарга сахабалар баяат берген кезде, я Расул, иманда бекем болом, намазымда бекем болом, зекетимди берем дедиле, пайгамбар жок деди. Дагы бир шарт бар деди. Ал кайсы шарт десе, ар бир мусулманга насаат кылуучу болосун деди. Андай боло турган болсо, бүгүн даватыны жаман көрбөгүн дагы, сен да ар бириң не болушуң керек экен? Насаат кылуучу, үгүт, динге, туура жолго чакыруучу бол. Жарир ибн Абдулла айтат, атайту наби саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбардын жанына келдим. Убайюка алал ислам, я Расулалла, ислам дининде бекем болууга вада берем дедиле. Пайгамбар фашарата алайя, пайгамбар мага бир условия, шарт койду дейт. Ал шарты ва нусха ли кулли муслим, ар бир мусулманга насаатчы кылуучу да болосун деди дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын жолуна чакыруу, Hazreti Umar aytат, la khayra fi qawmin laysu bin nasihin. Насаат кылуучу болбогон коомдо бир жакшылык жок дейт. Hazreti Umar aytат, la khayra fi qawmin, bir коомдо бир жакшылыгы жок ал коомдун, laysu bin nasihin, эгер ал коом насаатчы болбосо. Wa la khayra fi qawmin la yuhibbuna an-nush, жана бир коомдо эч бир жакшылыгы жок, эгер алар насаатты жакшы көрбөсө дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, насаат кылуу, насааттыгуу динибиздин бир нерсе экен. Ад-дину насиха. Дин бул эмне экен? Насаат кылуу. Ошондуктан кайдыгер болбойлу, коомдо болуп жаткан, айлана чөйрөдө болуп жаткан бардык туура эмес терс көрүнүштөр кайдан болуп атат? Биздин кайдыгерлигибизден, насаат кылбагандыктан, туура жолго чакырып, туура эместен тыйбагандыктан. Келебиз Кудайга шүкүр, көп нерселерди угабыз, башка кылабыз, чыккандан кийин эчтеме жок. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.